Da li postoji, profesore Tanaskoviću, korelacija između knjige Alije Izetbegovića iz 1970. godine, Islamska deklaracija, i sa druge strane knjige Ahmeta Davutoglua, Strateška dubina, koja je napisana i objavljena 2001. godine? Na najširem planu, uvek kada je u pitanju nekakvo islamsko nastupanje prema Balkanu ili kada je reč o artikulisanju nekakve politike na islamskim osnovama na Balkanu, postoji jedna dubinska unutrašnja veza i postoji korelacija. Međutim, ovdje je stvar dosta složena, zato što u vreme kada je Alija Izetbegović pisao 70. godina svoj islamistički manifest Islamska deklaracija, Turska je nešto drugačije izgledala. U Turskoj je tada još uvek neupitno dominirao kemalizam i znači sekularizam u političkoj ideologiji, u političkoj praksi. Zbog toga je Alija Izetbegović u svojoj islamskoj deklaraciji iznosi kritičke stavove prema savremenoj Turskoj, posebno prema revoluciji Mustafe Kemala Paše Ataturka. On je čak odbijao prilikom prve posete Ankari da ode na Ataturkov grob, odnosno mauzolej, da položi cveće ili venac i da nešto upiše u knjigu, što je uobičajeni deo protokola prilikom posete najvažnijih, najviših zvaničnika Ankari, da bi ga na kraju ipak njegovi domaćini nagovorili da ode, smatrajući da bi to za njegov imidž i za ono što namerava da uradi na Balkanu bilo bolje. Ahmadinejad kasnije nije morao da ode kad je bio u poseti, da se stvar u Turskoj promenila, pa je ovo izbegnuto. Dakle, u to vreme Alija Izetbegović nije posmatrao Tursku kao onu muslimansku državu ka kojoj treba bosanski muslimani da okrenu svoje poglede. Njemu je tada, recimo, mnogo bliži bio Pakistan, a kada je već na političkoj sceni počeo da deluje zajedno sa svojom grupom mladih muslimana, odnosno muslimana koji su, kao što znamo, još od 40. i 50. godina prošloga veka sistematski vodili jednu islamističku politiku, on je prevashodno bio okrenut Iranu. I Iran je bio država u kojoj se prema tadašnjem viđenju Izetbegovića i njegovih istomišljenika ponajviše realizovao islam kao osnova celokupnog državnog i društvenog sistema. Sada, naravno, situacija se menja. S obzirom na to da je u Turskoj dolazi objektivno do revizije kemalizma, sasvim je sigurno da između strategijske dubine Ahmeta Davutoglua danas i Islamske deklaracije Alije Izetbegovića postoji veza koja se na osnovu upoređivanja tekstova ne bi mogla zaključiti zbog toga što je, kao što kažem, u vreme kada je nastala Islamska deklaracija bila izrazito kritički raspoložena prema kemalističkoj Turskoj. Zbog čega je Ahmet Davutoglu, koji je blistavi intelektualac i sjajan diplomata, 2009. godine u Sarajevu izjavio da je Balkan u vreme Otomanske imperije doživeo svoje zlatne trenutke, da je tada bio centar političkih dešavanja u svetu, da Turska mora reintegrisati i Balkan, i Kavkaz, i Bliski istok? Ta neuobičajena i nediplomatska otvorenost gospodina Davutoglua je sve iznenadila. Turska diplomatija je uvek bila jedna od, rekao bih, najboljih diplomatskih škola u ovom delu sveta. I ona nikada nije govorila na tako jasan i direktan način o stvarima za koje se može pretpostaviti da će iritirati jedan deo bližeg ili daljeg okruženja. Ja sam već tada rekao da mislim da treba da budemo zahvalni gospodinu Davutoglu, bez obzira na to iz kojih je on razloga to rekao, što je upravo govorio tako otvoreno, jer su time uklonjene sve dileme o pravoj prirodi neosmanističke politike, koja je, kao što ste i vi rekli, mimikrijski obično prekrivena deklarativnim zalaganjem za principe koji su upravo partnerima prihvatljivi, dok se prave namere drže u drugom planu. Sada, zašto je on to rekao, to je zanimljivo pitanje. Razmišljao sam mnogo o tome i došao sam do dvaju mogućih zaključaka, odnosno hipoteze. Jedna je koja, mislim,
nekako manje zabrinjavajuća, a mogla bi biti posmatrano ovako sa psihološkog stanovišta bliska i Davutoglu, pošto znam strukturu njegove ličnosti, lično sam ga bio upoznao u Turskoj, on je pomalo infantilan čovek koji teži ovako teatralnosti i uvek želi da bude u centru pažnje, što naravno nikako ne umanjuje ocenu njegovih kvaliteta koji ste upravo vi izrekli. I drugo, znate, strašno je teško Turcima kada dođu u muslimansku sredinu na Balkanu da jednostavno se uzdrže i da sputaju taj sveo neoosmanistički poriv koji prosto ih dovodi do nekakve vrste pijanstva i u tom krugu oni zaista se ponašaju na način koji jednostavno nije racionalno preporučljiv. Ja sam jednostavno mislio da on možda nije mogao da odoli, da ga je ponela atmosfera, očekivanje slušalaca, jer to su bili većinom pa isključivo Bošnjaci, od kojih su neki, videlo se u sali, bili čak i sami iznenađeni tom otvorenošću Davutoglu. Znači, među svojima jednostavno ponelo ga je nešto što nije neuobičajeno, jer sam čuo od jednog našeg ministra iz vlade Srbije koji često razgovara sa Turcima, pogotovo privrednicima, da im savjetuje da ovde kad dođu na Balkan ostave po strani Osmansko carstvo, da o tome ne govore jer to iritira ljude, već da se okrenu onom radi čega su došli, to je ekonomska saradnja, znači konkretni projekti. On meni kaže da, sve to oni obećaju, ali kada dođu ovde uđe neka snaga u njih, kaže jednostavno počnu da govore ono što sam im rekao da ne treba da kažu. Znači to je jedno moguće objašnjenje. Drugo moguće objašnjenje mi se manje dopada, mada ga ne treba isključiti, a to je da se i ministar Davutoglu, a onda znači država koju on predstavlja, u ovom trenutku osjećaju toliko jaki da smatraju da oni baš treba tako da govore, da jasno iznesu svoje namere zbog toga što nemaju razloga to da kriju, imajući u vidu upravo adute koje drže u rukama. Ja se nadam da ovo drugo nije u pitanju, a mislim da i vreme koje je proteklo od govora gospodina Davutogla ukazuje na to da verovatno ipak ovo drugo nije u pitanju, odnosno da može biti reč o malo pogrešnoj proceni. Postoje mišljenja po kojima su ljudi u Republici Srpskoj veoma ozbiljno shvatila ovakva upozorenja i priču Davutoglua, a opet ljudi u Srbiji veoma neozbiljno. Kakav je vaš stav o tome? To je tačna ocena, jer znate, u Republici Srpskoj, s obzirom na njen položaj u okviru Dejtonske Bosne i Hercegovine, a i s obzirom na neposredno proživljenu prošlost, koja međutim još nije završena, koja još uvek traje, jer Ivo Andrić jednom prilikom rekao da je prošlost i ono što je ostalo. Znači, nije prošlost prošla. Sasvim je razumljivo da jednostavno oni intuitivno, oni refleksno osjećaju da iza ovakvog ponašanja Turske, bez obzira na svu deklarativnost u smislu zalaganja za celinu Bosne i Hercegovine, vođenje računa interesima svih naroda u Bosni i Hercegovini, stabilizaciji Balkana, zajedničkom putu u Evropu, u stvari stoji nešto drugo. Njih u to jednostavno ne treba ubeđivati. Drugačija situacija u Srbiji, objektivno govoreći, a znate, današnja savremena politička kultura je doprinela u stvari relativizovanju i nekih stvari koje se apsolutno ne mogu relativizovati. Tako da u Srbiji imamo zaista veći stepen prijemčivosti za neosmanistički nastup Turske sa manjom spremnošću da se sagleda ova pozadina turske politike. Pored svega ostalog što bi se moglo reći, a što inače odlikuje našu političku scenu u lošem smislu, smatram da je u suštini glavni razlog zbog kojeg se u Srbiji ne može dovoljno shvatiti neosmanistička dimenzija savremene turske politike u svim oblastima, to što je tu reč o jednom strategijskom projektu, dugoročnom projektu, kakav mi nemamo. A s obzirom na to da Srbija, srpska politička elita, srpski narod u ovom trenutku nemaju jedan artikulisani dugoročni, znači državno-nacionalni projekat koji bi mogao biti u istoj ravni sa dugoročnim projektom neosmanizma, ne postoji jednostavno mehanizam, instrument, ako hoćete, ni analitički, ni mentalni, da se u konkretnim potezima Turske prepozna ta dimenzija. To je kao kad, znate, jedan šahista početnik igra partiju sa velemajstorom. Velemajstor mu ponudi piona u početku partije i, naravno, početnik oduševljen uzima piona,
A šta će biti posle 10 i 20 poteza, on to ne zna. Tu je suštinska razlika i zbog toga mislim da jednom ovakvom strategijskom projektu se ne može adekvatno parirati, niti se on može razumeti ako se kreće sa pozicije isključivo snalaženja u hodu i recimo taktičkog preživljavanja, a šta nosi sutrašnjica, o tome će misliti neko drugi. Zbog čega je, gospodine profesore, Ahmed Davutoglu inicirao redovne trilateralne sastanke Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske? Taj angažman ministra Davutoglua proizlazi iz jednog od prioriteta njegove strategije ili doktrine strategijske dubine. Naime, jedan od prioriteta turske spoljne politike prema Davutoglu, pa čak bih mogao reći možda i preliminarni prioritet, jeste svođenje problema sa svim susednim državama na nulu. Odnosno, sasvim racionalno, jedna zemlja kao što je Turska, koja želi da u perspektivi igra značajnu ulogu na mnogo širem geopolitičkom prostoru, mora biti u dobrim odnosima ili bar imati stabilne odnose sa svim susedima. To je aksioma u međunarodnoj politici. Ne možeš voditi ambicioznu svetsku politiku ukoliko, recimo, sa svojim susedima nemaš rešene odnose, odnosno imaš tu Ahilovu petu, kao što recimo Turska ima kurdsko pitanje. Dakle, razumljivo je onda da u toj ideji da se sa svim susedima izglede odnosi, a napominjem da Turska kao svoje susedstvo doživljava ceo Balkan u neosmanističkoj politici, a ne samo zemlje s kojima neposredno i se graniči u geografskom smislu, Davutoglu je krenuo u posredovanje kako bi se, u skladu sa njegovom zamisli, stabilizovale prilike na Balkanu, posebno na prostoru prethodne Jugoslavije, i onda je nastojao u svom aktivizmu, koji je također jedan od prioriteta spoljne politike, on u svojoj knjizi Strategijska dubina kaže da je jedan od prioriteta na metodološkom planu stalna aktivnost, ubrzavanje delovanja i bivanje prisutnim na svakom mestu gde je to potrebno u svetu. U skladu sa tim, on je znači prionuo na posao da na jedan malo mehanicistički i u suštini ipak naivan način pokuša kroz tu svoju aktivnost da približi Srbiju, znači Bošnjake u Bosni i Hercegovini, Hrvatsku i znači sve one države na Balkanu, odnosno na prostoru bivše Jugoslavije, koje međusobno još uvek imaju prilično nerazrešenih problema i nenamirenih računa. To je u početku delovalo veoma spektakularno, zato što je prihvaćeno, kao što znate, i od strane političkih subjekata u Srbiji, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, sa izuzetkom Republike Srpske. Počeli su da se održavaju 3 sastanci. Takve sastanke ranije Turska organizovala na trilateralnoj osnovi između Rumunije, Bugarske i Turske. Znači, to je jedan stil diplomatskog rada. Ali, kao što vidite, to se ubrzo počelo vrteti u prazno. Počelo je, kako bi rekao malo kolokvijalno, da šlajfuje. Jer je bilo pojednostavljeno suviše i mehanicistički, a nije dovoljno uvažavalo zaista složenost problema o kojima je reč, naročito, a to smo malo prepomenuli govoreći o odnosu prema Srbiji, nije postojala istinska spremnost da se uvaže argumenti, motivi, pa i prava i legitimni zahtevi svih učesnika u procesu na podjednaki način. Jer, recimo, bez obzira na sve privide, Turska je ipak u toj trilaterali sve vreme bila advokat Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine.